كلام قصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد وفصل هاشي الله لكم ورب عالمنا. صلاة والسلام خدا لسر پیغمبر مبن سيد السرور وريزان السروك من محمد بن عليه الصلاة والسلام ولسر معبات ويهجا وحوال هوگرين مية قدريا خدا دا جهاد وخبات کرنا ولسر چقا ايقول پي ريچ وشوفاغان بمشن حتى رجا قيامته. 28 ماه گلان آن ماه آداره 28 ماه آداره جسالات 2019 روشای بارا اینه لگونده خلیل آئے پشتین میجا عشا ام به درسه ها دو خوینن ج کتابا پیغمبر امته آگو سیدای مولا عبدالهادی بوطی نویساندی خدا شرازی به خدا تعالی خیراوی بنویسنه جوشان نوبهار گودرکتیا ام ده بحثا حربا تبوک دنا حربا تبوک ما گوته با حربا که پر زحمت بون ده کلکلا ها بینی دبون برای قدانا چولک سوق زوا صالك غلاي سالا غلای بون نابرا مدینه و تبوک 700 کیلومتره و برای قدانا اردیا رومای عسکری کی پر گران و هر تخلیط سلاحی وقتی مسلمان همو چوبون حكي اي منافق جي حمو منافقه هنجتي خو چه کربون به هنجتا عذر شمراني بون او جي نچبون حربي لبني سيحة مسلمان جي سستاي سرساريا قا ابجي مسلمان نقنج بون ايقو چبون حربا بدريشي بسر سستاي و سرساريا قا جي حربي مان باي نزاح پوشمان جبون بشتي قو پیغمبر بگريا هاتنا جمع پیغمبر گما چما و نهاتن گولا یا رسول خود تعزیم نبو یعنی راستی جره گوتن لبانی منافق حرکه برکه و عذرکی و چه پیغمبر شی ظاهر شو قبول کله بله سر وان سپارت خدا ویدی حساب ول خودی دیدی و پیغمبر علیه الصلاه و السلام و هر سه اصحابی گو به عذر نچوب نحربه و راستیش پیغمبر گوتن پیغمبر علیه الصلاه و السلام وقت جزائتي بديوانا أو كينا امتحانك زور وقران كعبة كري مالك مرارة كري ربيع وهلال كري أمية مسلمانين قنج ودروز وش خدي طرس بون جتو حربان باش ندمان يعني پیغمبر عليه الصلاة والسلام چه حرب چه کربی چوبه چه حرب الا بان سه اصحابیا لی پاشنمانه الا چونا لبنه بجاره ده حربات تبوکه دا اهمالیه يعني اهمال يعني سر بيقرا آبتنه خو حاضر نکرن حتى اوردیا اسلامیش مدینه دور کرد و ایدی نکارن بگهینه برزاق مان المدینه يعني مثلا bir Kabe kule malik zah durdureşam. Yani bemin go to qazi hazırım, dazi hazırım. Min ko hazır da hasban, min ko qazi hazırım. Gaba brekatın. Meden dayda ta hazırya menina. Hene ki di paş katın. Meden dayda jase miçu ve azma. Yani pişti go maji zah be eşan. Pır nabdile wabu, gamgin jibun, leçuş da se waçu idini karim bir tane brev kamen. Dama Peygamber silahı Xuda lebe ji Tabukê vegeriya ew jî çûne mizgeftê cem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem wan yani ve her se ashabiya mina munafiqan uzrên vir û daraw ji xwe re çê nekirin yani bi vira hincet nexwe uzr nexwe çê nekirin piştî bo silav dane Peygamber silahı Xuda lebe pêra bi rastî peyivîn û tu uzr jê ra beyan nekirin yani قلت عذرنا نبو جبلي بي يعني شوي عذر چه نكرن جيره قلتن قلت عذر منينا پیغمبر قما چما مناتبو قولا يا رسول الله قلت عذر ما قو نبو شوان نهاتن پیغمبر صلافا خدا لبيشه هر سيكان را قلت هر كاوي خدا در حق ودا چه فرمان بده يعني قو كارابن قايد بي وي خدا على چه جزاي بده و
أمي وي جزائي دي بشتاز أشكرك بشترا پیغمبر سلافا خدا لبين اشتغاليا بوان را لسر مسلمان قد خكر مسلمان را يقول قبلا كس ببان هر سي اسلام على نشتغلي جزائي وان أبو امتحانه دست بكر ها شبرو شنو يجي امتحانه دست بكر الله أكبر يجي الدنيا لوان رش وطاريبو نتو كس بوان ند بيبي ونتو كس سلاف داوان جگری پیبا تو کاروان نبو اب هر سی اصحابی عیش و کاروان گری یعنی نسر نچوندرا خوا و خاصی پوشمان بونا کعبه کره مالک جهر دو حوال نقا جوانتر بو ابی دی نافسرا بو لی ابی جوان بو او درد کتا سوکه و دوچو مزگبته و خصوصی دوچو کلگا پیغمبر دا درونشت دوچو مزگبته و درخ پیغمبر دا درونشت ایجا کعب دبیجه دما من لپیغمبر سلافا خدا لبی میزه دکر اوی کعبه خوش من دگو هرم و دما من لبرخوا میزه دکر ایدی اوی جدزی با لمن میزه دکر بهره ناشتغل بله وقت چون اب چون جامعه مسلمان دادم من گو سلام علیکم سلامان من دبگران دن ولو نبدن گبنن yani ولو دهنا من دبی وابو کار دبی وابو بطیه آن نه جواب دن نه ويدي من بدزين واحد ميزان وواحد بدزين بد ميزان بشكل دوام كر روجك كعب السوكي دقرية ديد بو زلامك أهل الشامي سلاف دايدا وناميك تسليمي بكر جوالات الشامي زلامك هاتية يكي عطار مكتوبة كي دديه يعني تفرسي دناوا سوكي دا كيوه كعب كري مالك شاني مكي کیه کعبه پر مالک شانی مکه خلقی ولو بتلیا اشاره دکد ها به های باس کی اشاره کرد و حاضر گوهات جمع و مکتوب قدامه اره کعب نعمه خوند دید گوش ملک غسانیا جرا دبیشه ملوک غسانیا مکتوب جرا شیانیا قراری ور دبی خبر گهاش کی من گو حواله تا یعنی پیغمبر ازیته لتدکی از به حسیامه گو حوالته یعنی محمد اشتغيليا ازیته دایتا دنیا تا تنگ کریا حوالته اشتغیدان دره ناهله کس طرف اشتغلی ورا جمع امیتا خودی دوست و حوال بکن امیتا کنه دوست امیتا کنه حوال خدا دنیا تا تنگ نکریا خدا دنیا تا تنگ نکریا گو حوالته یعنی محمد دنیا تا تنگ که ناهله کس طرف اشتغلی تو کسی را بشتغلی بورا ورا جمع امیتا نزیکی خوب کن لیلا خوب دیده امتحان هات برده دما کعب نعمه خوان گوت ابشی امتحانک گو اب خوش امتحانه کا ازی ایدی جوابا وی ملوکی بدم ازی هر مدقنا من نیزی خوب که ممکن سرایا خدا ومن هجر وكان هذه قدره که بده من ازي دبش محمد وهبالي محمد دبش ديني محمد بقر محمد من كيف غصاني ولو نكر قواب امتحانك خودي متجربيني دوبر نامه آبت تنور وشوطان كابلا جسروك ومظني دنياي جوالي كيش قاي مقامك وش قرالك پادشاه كيش باش مقامك جمهور باشخاني كي بلا مكتوبك جكيره وري والله وي جعش قوي نزاني ويتشك وين دين وهاي نزاني ويتشك أبيا قرالي غصانية مكتوب جرى الشانديت ورا جمع أمي تنزيكي خوبتن أمي تكنا دوستي خوا حوالي تشتغيد يا دنيا تطنكر يا ومقال شي امتحانك مكتوبة ويابي تطنوري بنقوم امتحان ماسم تربو پیغمبر سلافا خدا نبی امری هر سکان کر گو خونیزی جنه خونه کن بو جبرو پیدان دست نکر پیره که با البته اوش پیغمبر را اطاعت کار و لی گهدارن اصحابی پیغمبر اطاعت و گهداریا بید کرن ما وقتی بود حربا حدی دیده نه بیراوا مصنی قریشی و کافره قریشی مکه نونرکی خوا وکیلکی خوشیانده ونه حدی دیه
ناوی نای بیرامن بله سیدا بله بله پیغمبر تی تکلیف لوا کرد گو متخوازن امی پیلکی عاشقی به هر کنم حربی ناکن یا متخوازن ور مسلمان ببن دبش منو دعوام بقرن موش شوار وقت خلقی مسلمان ببن هات ایدی وی وکیل قریشیان و نری قریشیان گو من ندی که گو کسی گو البا قیصر رابو مرو مشتما اب كسارة رابو مرومشتما بنجاشيرا وبقلا قرال وملوكا رابو مرومشنا مكس نديك يقو قاسي يقو هوالي محمد جي حزدكن ويجير إطاعتان وتسليما يقو مكس وكوي نديك يا مؤقتا يعني حتى وقتك جنين وقش ياندن مال باطا وانقو هنا مالقا لچاواجي بفرت تيشان والدنيا بفرهية بابا لوان طنقها يعني صح أريش بيخمر إطاعت كاربو لبني يعني تبكي نكي الدنيا وطنقها لجاردن شي أو صبر دكن وهي عفو قبل كرنا توبة خوا شخدا دكن إيدي أب هردو أب تما قو سيحة بو يكشي كعبو هتشكا كعب نيكي خورت بو أباني دي اختيار بو ناف سلام روك عمري ودورا سر پنجی شیستی وارد دورا شیستی يعني اختيار نکاری بون خدمتا خوب کن پیرکی وان چون با پیغمبر گویا رسول خدا گولا گو زلامی می اختیارا کیر نای گو خدمتا که خوانه که خو عیشه کی خو فلان بکی ما تدستورا مده گو ام خدمتاوی بکن پیغمبر علیه السلام گو تمام گو خدمتاوی میره خو بکن نه بلدنا دست ندیوا يعني بلا دست خو ندیوا پیرکی و هر زمان گوش ما احتیاجی آواشی بمنینا يعني ما كان بري ما درازن ودس بدنا ما فلان يقول تمام ايدي اب كعب هنا كاجير قلت وياكو مثلا بيركي بحر دو حوالي ده قلتشون دستور خوستن بيركي وال جمع مان خدمتا واتين قلت تجي بيركا خو بشينا بلا اذن فازي اذا بحديث ده بدريش مثلا واد بيجي كعب قال والله ناچم وازي تشرو يعني مش بيخمر بيجم شوان وكان كوبي ما خطاك كده ويدي سردش يظهر بكا اسني بدا بلا بيركا من جنب مني وجوه كدي ايواني دي اختيار بون شوار دستور دا اي بناس كيري قطي مازي خورتم احتياجا بيرك نينا جو خدمه احتياجا مينا جو بيرك خدمتان بكي وكدي اوانا اختيار بون احتياجا وا بيجي بيرك وانا بون جو دس بدنا وا لاس خورتم بلكي شمرا بهتر او دستورا من ده وروي من ده هذا يعني وهاننگا مسلمان جي بسروان تيشهن يعني اب امتحانات زور وقران وابر وشهر رش وطاري حتى بينجه روشي دوام نزاني من وقت يقول پیغمبر جوان اجا صحابي على يقول لا كسباره نشتغلي وبيركي خوا بشن مالبات دسن من بيركي خوا ونزاني من كان جزائي وحتى چند روشايا يعني 10 روشن 20 روشن هاي بكا 4 روزه 5 روزه بلكي صارت شنو دوام كلوانا وين هيبيه بانا حتى خدي آيات شيان دبانا وبمن بان عفو كر يا الهيبيه إذا مو نزاني وين آيات كنجي ولي مثلا تسليم كاربون ليه ما هيبيش رحمة خدا تقط كرن نخي هيبيش رحمة خدا نهاية قط كرن خدا جل جلاله صباح روجا بينجيان قبول بونا توبة وان دو قرآن دا بچن آياتان دازاني يعني الصباح بين روجا بينجا يعني هايرو روجا بينجي بصبح لما جاء الصبح آية نازل بو وبيغمر عليه الصلاة والسلام أو آية جاء أصحابي رخون قوا على الثلاثة الذين خلفوا وتوبة قبول كده سروان هر سيكي قو توبة ودرنگ ما بو من درنگ قبول كربون كامي درخن كامي مآلا كردي قرآن المادنين أري فرقنا كما أو نها قرآن كالبادر هو أتال ورسيدا تكرر تمام ورا يا الله سورة التوبة بله سيدا آية نابش سيدا آية نابش هم يدخل إن شاء الله بله سيدا گنگون بارتو گوتي ما مجارا و چيا مجارا ما أم لسر هي حربا تبوكينا امتحانك زور امتحانك قران يعني وبراستي هوا نمك وبقازنا ما اتيكت بكن بلا دستورا ما بدن
يقول إزناوان هبي بلا دستوران بدن يدي وما بعد منك هم يشلوا اتيكيت يمكن مالسيدا امزان هم يشوا اتيكيت يمكن يقول زان بنا فبالي مدى هنا كذا يا الولاست كيش عينك ها صوني دم كرواتي كشدس لا أنا هذا أنا بيجي الكلمين گنگون وارتو ماشاءالله مدحسين سيدا خدا شيء راضي به سلاد بيجي سلافين مش جوا عليكم السلام حميد ورحمة الله وبركاته فتعالى نشبات ما شواني ما تبدأ راضي به برحمية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تنادي سيدا او عيل جد بردا هر دكاني ما چخای خوش بنا سيدا براستي هواله گنگم خوده ام بخوا نزانن ام في اتيكيت بكن ام سر خبدي لما تجي فهم نكر تقول تزانبت ما بده زاني زح باشا بيجي ما اتيكيت بكن انزام سيدا أبي أم نزانش اتيكيت أم فهم ناكن كيلو تشيك بيم نزانن يدي مش مر بنا على كار ريشاني ما بدن زح باشا مالا بابا ريا اتيكيت أم نزانن كيلو تشيك بيم ها تخصصي چی میاد دينم سيدا تدي هم على كل ما نجي معني سيدا هاني نه فرق ناكن كعب دمن توبة سورة سيدا وعلى الثلاثة الذين خلفوا عليكم السلام ها بلى بلى ما ديك تدي سيدا آية صدو حده وصدو حجده وتعالى بيجي شيء سخن عبي بسورة بسورة التوبة لقد تاب الله على النبي وتعالى توبة قبول كر پیغمبر مهاجر وأنصارية او يقو دوي ساعتا گراند دوي ساعتا زحمت دا يعني قو تحربات تبوك دا دوي گرما هاويني دا روپي چوبون پشتی گو قلبي گلکا جي ميل بو يعني گلکا ندخست گو هاري وكبا منافقا فتالا توبة بان كسا قبول كر لولا فتالا شقت مرحمتا ويسر وهيا وديسا فتالا توبة قبول كر وعلى الثلاثة الذين خلفوا وفتالا توبة قبول كر وان لجوان هر سيكي گو لپاش مابون يعني توبة والپاش مابون حتى إذا ضاقت عليهم الأرض حتى قولوا الدنيا عرض لسروا طنبو دقل بما رحبا دقل عرض فرهشي ودليوان شي طنبو وظن كرن كي قو يعني باور كرن باوريا وهبو قو لا ملجأ من الله إلا إليه خلاصينين خدا إلا باس في خدا به يعني ديسه هبيا خوش خدي قلت نكرن وديسه فتعالى توبة قبول كن لولا فتعالى يتوبة وخدي توابة يعني توبة قبول كن ورحمة ويزحبا بل تمام كعب كري مالك ومرارة كري ربي وهلال كري أمية أب امتحانا زور بإيمان قوي درباس كرن بسرفرازي جتر مسلمان را بون عبرت ودرس
يعني مثلا تشاو بون عبرة هكذا بو أوانات دعوة خود ديمانا خود ناراس بانا هما تشاو پیغمبر بوادا مثلا غيدي بانا يان أبجزا بشتي بوداما يقول بانا واو كي قلت هال قامي دشت بقرب بانا هال الدنيا دا بهزارة بارتي هنا شركت هنا جماعات هنا گو زلام بلکه 10 سال 20 سال پارتی که دنیا گاوا جوه پارتی همه الاشتری که هندک جنته و ریا قدره کدی بینه هذه چتکن دم شوات قرن چنه هنه کدی یعنی منفعات دنیای وقتی گو حاجه کرن لسر منفعات دنیوی به منفعات الکود بینه و چنه میدری لوا كمان اصحابيا مثلا پیغمبر علیه الصلاه والسلام وان جزاجي كرو حتى پنجه روزي قبل کس بار نشتغلی نزانیم و حتى پنجه به و گوش پیرتی خوشی دور بکبه و پیرا جملوکه غصانیا جی مکتوبه تکلیف شهر هات گوانا امیت نیزی که خوب کن امیت اپنا دوستی خوشی تبلی ویجی دبش حوالی خوی محمد نقرهان چما اجبر گود ایمان خدا آراس بون آسامیمی بون پشتی گو پیغمبر صلافا خدا لبه و دوبر مسلمان یکو او پیروز کرن و بوان که خوشم شاه بون ایجو یکو آلو بون ایدیه گو امز گینی جیر آنی گو چاکت کیوی یعنی جل کیوی ها بو دستک جلیوی او دسته جل ایمالی بون مجا صبیت کرد و صبح یک مزگینی جیر آنی گو بای اب آیت جیر خون گو فتانا توبا و قبول کریا ایدی همه دستک جلی لیبو او جل شوکر و دایدا گو ایدی از ماما بیجل گو میچو جهبالی که خون من دستک جل من کریکر يعني بأمانتي قوم من آن يعني أو دستك جليبي بو أو دستك جلشي قوم مداوية قوم مزجينيش من آني ومدستك جلش ورا أمانتي شهوالي كي خود كري كحتا يجي كدي خودي كلا نصيب جنا منافق ومسجدات ديرار أم ديش بخوين قالي تماشبانا مسجد الديرار أو مزقبتاقو بنقاهاوي تمنيوي آرمانجو غاياوي شبويقو زراري بدي اسلامی خودی ناوی وی مزگبتی گوتیه مسجد الدیرار مسجد زراری غایا وی مزگبتی نجبر گوش اسلامی نه خدمت بکن مزگبت مالی خودی نه نجبر گو خدمتش خدا و دین خودی را بکن بلکه آرمان جو بنگاه وی تمنی وی لسر زرارا اسلامی و خودی و پیغمبر و نیاشتی خدا پیغمبر بو که ایده چه مسئله یا گلی تماشوانه گلی مسلمانه گلی خوشکو براین هجا ام گوه بدنا به مسجد که مثلا به چیا و تعالی تو قرآن دا بحثا مزگبتک ببی پروفیلی ببی رنگ و شکلی که ام میزنن گلو مزگبته گونه ها دنا دنیای دنا مزگبته گو دنا مدنا گلو مسجد دیران یا نه مسجد دیران ام نمیزنن وصف و نشانه و بیشه ادامه بدنا برها که یکن نه یکن ایده هر کس بلا جب خوبا و مقایسه بلا بکنیم تعليل يكتب نعم سيدو گمگم گوتیه ماتن ندیدیم گونو دبی چاوا گوته زانی منافق و مسجدات دیراری دبی چاوا گوته زانی منافق جمرو به ضرورت گوتن ضروری وانها يعني ایل جم مسلمان بروکیا و ایل جم کافر بروکی دیتلا گاباتینا با مسلمان خود کنا روکی دا خو مسلمان دنا نشان دا گوید چنو جم حواله خو ویدیو روی خوی حقیقی راستی شانی وقت کن کافرن ای مسلمان کیا خو اشکرت که و کفر خود بشیره ها جوید گودل منافق د جباکا اسلامی یا پیشین دا جمالک نه هندک جبان جوره مروبا هبون يعني جمالك من يعني زعبون ام منافقين مدينه اب يهوديه مدينه بدك تقول مسلمان لدنا الله خدا كافر بون ده هر فرصه ده دنا قبا مسلمان دا فتنه درد خستن پرجانا لهمبري مسلمان بمشركان پیمان دوستانيه گريددان يعني لهمبر مسلمان ودچون آلیکاریا قریشیا دکن بنیارتیا پیغمبر را ددان و اجدزی به نیارتیا پیغمبر سلافا خدا لی بتکرن به تعبیر کردی او جحش جواکا اسلامی بود یک کرمان جناب آده جناب زمانی کردی دشوار بشن به جحش اوانا جحش جواکا اسلامی بود یعنی ناب مسلمان دنا
لبليش درب بان دچن نارتيا مسلمان دكن واتفاق بنياري مسلمان على دكن دقل کو پیغمبر سلافا خدا لبي او يكو ناس دكرنجي بوان را لغور ظاهره وان يعني مينا مسلمان درست معامله دكر شخوي اسلام لظاهر ميزين خدي هر جرى بيلان وحيله وان بپیغمبر دازاني هاد به حيلتكم هابي حيلتكم پیغمبر سلافا خدا لبي جواك اسلامي هر دم جحشيتي وان بحكمت وجيري دپاراس ندشت بو اب منافق پیرانی خود نسیری و پیغمبر جوارا خود آیت دشان خود پیغمبر آگاهدار کردی پیغمبر چی مسلمان پی آگاهدار کردن ایدی اب قصتا به مزگبتا دیراره با منافقا مزگبتا چه کریا اب چه مزگبتا مقصداوی چیا قصاوی سر پی هاتیاوی بیشا دبی قصتا مسجد او جی جره جی جحشیتیا منافقانا او جی تخلیتکی منافقیا وایا بری گو پیغمبر صلی الله خدا علیه هجرت مدینه بکی زلامت جگله مدینه جرد هات گوتن ابو عامر راهب چوبو سر دینه فلاهان زلامت کی مدینه هی گو پیغمبر هجرت مدینه نکریا زلامت کی ملت مدینه نابی ابو عامر بو چوبو سر دینه فلاها و بو فلاه دما گله مدینه مسلمان بو و به هجرتا پیغمبر مشرف بو راهب ابو عامر اب فلاه اب راهبي فلاها اب ابو عامر دركه وشو مكه وجوي دريجي شو قدهاندا برادين خوا هيراتن امبراطور رومي تي روما اوجي فلاه بو لويدري لهمبري پیغمبر جهيرقل دستك خست جمصني روماي هيرقل را يعني جيرو قد بكاء الكاريان بكا وزيها الحرمان محمد لويدري لهمبري پیغمبر جهيرقل دستك خست هيرقل جي سوزا دستك داني دايدا وقدريوي زحف قلت او لجمق حوان راهب ابو عامر رابو النامي منافق مدينة الشيان بي ابو عامر منافق مكتوبك منافقي مدينة الشيان وسوزا هيرقل بوان دازاني قوايا هيرقل بمرا سوز دايا وامري وانكر قو بري قو بقري مدينة جيرا قرارگاه كي حاضر بكن قرارگاه وداقو لي بجبي وببي جهي استقبالات قاصدو وزيارة بانا دقنا وقت من الودري سياسة وحيلو بلان وبروجي خد عليه اسلامي دا اشيكم مكتوب شيان نجمع منافقة إجا منافقة رابو داقوازاوي بيكانين وجيرا قرارگاه بنابي مسجد وعبادة خاني آوار كرن مزقبتك چه كرن؟ قرارگاه لبلي نابي مزقبت ليداني وجبو مشروعية ومقبولية بمسلمانة بدنا قبول كرن چون بپیغمبر جبیان وجيرا قوتن يا رسول خده ما مسجدك جبو مسلمانين نقوش وزعيد وجبو روجين بحري وباران آبا كريا ام هيبيت كن قوتو كرم كي تدر مجبكي انا قاضا مزقبتك چه ببي حتى پیغمبر نوي تدر مج نكي اعتبارا وي لبا مسلمانة چه نابي مزقبتك و پیغمبر نوي تدر مج نكي مسلمان جنا چن مج ناكن ايدي منافقة هاتنا با پیغمبر ويا رسول خده قوم مزقبتك چه كريا انساني نقوش فقير يعني ايه فقير بلنغاز روجا حري باراني دي كانوا من مزقبتاتا ايدي ما ياكل بدري ما تشكريا يجبو وانا كاي ولا تجي وقت اچلش في زمان ولا اچلشا ويكا اي ايدي پیغمبر صلی الله علیه و سلم قلت ام نهال سر ريا تبوك هنا دما ام بزيبرن ان شاء الله ميتدن ميشك قلت له وقتام بزيبرن دما پیغمبر تبوك زيفري وهنا نگهاشتي مدينه خود تعالى بچن آيتان اب پیران پیدا زانين وها فرمان که پیغمبر گوت مامه انت دمش کن دیگه با خود آیت شان گو گوته دمش نکا و حالو اخلاقا و مزگبت کجبو حالو یا ایدی ما پیغمبری چلو ایدی حالت دمش کی ایدی آیت اوا او کسین جبونا بو ضرر بدنا مسلمانا و انکارا خوده بکن و مسلمانا جهر بقتینن وجبونا بو حاضرية هاتنا وي كسيبو جبره بمحاربة خده ورسوله وي كريا بكن
أبي قوش بلي بحرب خدي ورسولة ذكر قو كيبو قو أب عمار عامري أو راهب عمري كري ناسي يعني حاضري أويت كده قرارگاه كي جري چتكن هاش بولو مسجد آباد كرنا وبيشك وي صون بخون قو وان ام مسجد جبونا خيري آباد كرنا صون جتكن بحيرة مجبو خيري چكنيا وخدي شهدا قو أو بركن تقد تيدن ميشنكا أو مسجدا قو جروجا بيشين با لسر بنگاه تقواي وخيري هاتي آباد كرن ها أو لايق ترى قو تيدن ميش بكي مزگتا قو عوش قو تقواي وجبو خيري هاتي آباد كرن قو دويدن ميشكا تيدن مروبن قو حج باقجي دكن هنا وخدا حج مروبن باقج وطاهر دكي سورة توبة آية 202 وحتى 208 ناقا قو مزگب جبو چا هاتي آباد كرن قو جبو قو زرانه بدنا مسلمانا ومسلمانا شان فقطين وحاضرية دكن جوي كسيك وحربي بخدي بيخمر رتكي بريت كر يعني هاجي هاتمانا قرارگاهاوي بوي حاضرية جوي إنساني رتكي ناقا مزقب تيكو ديني خدي تين نوي إعلان كرن وديني وان كسيكو بخدي بيخمر حربي دكن ديني وان كسا دوي مزقب تيدا وري بوتن مساجي وان كساجي دوي مزقب تيدا مثلا دوي مزقب تيدا الميجي هاتمانا كرن الميجي ماوينا هاتمانا كرن تمام راستا وي الميجي هاتمانا كرن ليه؟ وخدمت شوي راهبي رهاتمانا كرن ودقنا مسلمانا بكي دفرقا هناك وانا ول هناك هانا ول قو هات واي ويقول ميشنك لأن أخو إذا مسل مزقب تقوي بزماني شي كاينا مسكن قالوا أم مزقب خصوصي جبور رزا خدي مساجي خدي آياتي خدي حمو تيدا تينا قندن ياننا يعني شغيني وي قوتني هنا كسيدني جي تيدنا قندن ياننا أم بدنا برهب هكذا يه هنا كدي جي وانا قندن أو جيبونا مسجد الديران هكذا نونا قندن بونا مسجد ويبو تقوائنا پیش دیوان آیتان پیغمبر سلافا خدا لی به چند مسلمان پیش یا گو بگه مدینه شیاندن و او مسجد هرفاندن خرا کن گوه مسجد خرا بکن و دلجه بقرن آره تمام نه بس قالی تماشاوانا درسا من بدری قدیا انشالله خدا دستور بده امی پشتی بیره امی وشانه که زندی امی بکن ترس و برسر فرسه وهابن امی صحبت کول و طیبتی امی بکن موجد کارن فرسي خو بكن وهبانا ما ابچن جارن فرسكي دكن در حقي مهريدا در حقي مهريدا بكا تشتكي بيجا ابچن جارن ما قوتنا بلكي وان هبالا نگهابان نديكنا لقاي نبونا امي جبوانا مي يودي 7 سنه مهري بكن بله بمن خير خوشيدا البندا مبن بشتينا بركه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. دعواز وبان غوازي ما هني داوي ابا حمد فصل ان شاء الله رب العالمين.